Longbong state adang pialong tiada satlang patok ponpo. Okchung prana songalong kacerap dunajok di Mahasau District MCC Dunmai Phi Kachingnang. Olympics bronze medalist Lovlina Borgohainaphan HAS pen Karchodun. Karbiang live prime tama berta long pen nili sami Julie Baby nonar jek tha bertang ton pen. Longri arlo lag esi vorengang hoi kapa pleng ponjia phan state ang kang pialong nonang kileji pre chiklo angbong. Tera satlang patok pon popasi State Education Minister Ranuj Pegu Prabjin pen appointment ki pija phuthak pherang kya mayalong pangdak pon. Assam Education Minister Ranuj Pegu pen isi kenang sorabirta kapang dakpon. Tangte donatum eson ning karong birta arju ikha. Bangso ning karong abirta lake voreng abar sai kaviari sunim suatuma phan non hedjong Education Minister Ranuj Pegu pen kapachini pona birta lapuson henlo. State Sarkar hin pen toklang sai kama phan thedung voreng ang hoi kisi kedang pona teng pen priyachik longbong longri arlo tera sadlang kapido ponjia phan Education Minister Ranuj Pegu pen pachini ponlo. Bangso tera sadlang along aronatang kapathik pona birta tengke B.Ed D.L.Ed ke choklim kalisita bangso tera sadlang nangli pidun longji. Laso along sitet ki unduna bang phula pena bang phia tumta bangso sadlang along ki piduna warsai longji. State Education Minister Ranuj Pegu pen kapachinia tengke tera sadlang ki unari sonim swatuma phan Prabjin pen appointment ki pi kapajir ponjia phan sikdang pontanglo. Lag isiang hoi kapapleng ponjia phan toklang asai kampen sayamo pachun pontanglo. Non kapido ponji General Tera Sadlang along Special Tera Candidate atum penta pidun longji pusi State Education Minister Ranuj Pegu pen than pachini pon. News report Karbiang Long Live. The Mahasau District Mohila Congress Committee Dunmai Phi Dipali Hapila Arlokedo Okchung Prana Songalong Kacherab Dun Dopu Akoi Piponsi Kedam Tang Pai Pai Ni Pai Kret Trokarni Diungbra Ame Thanga Hemalong Pen Raikom Saiki Nep Ingnang Pon Cheklo. Haflong Police Station Angkang Kedam Tang Pai Pai Ni Pai Kret Trokarni The Mahasau District Mohila Congress Committee Dunmai Phi Klembang Phi Aron Repen Dimasa National Liberation Army Mate Thi Hekpen DNLA Arlo Kedo Asong Atumaphan Kedo Kedam Mate Transportation Hin Kacherab Dun Do Pupenajok Diungbra Ame Thanga Hemalong Pen Nep Ingnang Dam Cheklo. Hapila ke aparim Assam Pradesh BJP Mohila Morcha Lok Setami Dunmai Phiarpu Keklem Tangabang Philo. Hapila aphan District Session Court along Palidam Dea Prang ang tonalam thekachini ji lapen Karju Pater Tokji aphan Haflong Police Station along Nithoman Padoponpo. Bangso ahut di Mahasau SP Giant Singh kaninje puna tengke non kachingnang chek asar pimarason thak thaksi kapre atum sidame kapre ason kacherab dunalam hoi along police station along birta long pikanlo nasi okchung prana song atum kacheplanga bang district along pen pavirnang popusi SP Singh pen ningje pon प्रोग्रेस पे है ऑपरेशन सारे इन प्रोग्रेस तो जल्दी कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा। और सर इस केस में जो एक महिला का नाम भी सामने आ रहा है जिसको आप लोगों ने अरेस्ट किया है तो उस बारे में भी आप जरा सा हमारे व्यूवर्स को बताने से ठीक रहेगा। एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग केस है जैसे डीएनएलए ने तो फर्स्ट जो डीएनएलए ने जो कुछ ना कुछ करता ही रहता है बीच में बहुत से एक्सटॉर्शन केस इसके अगेंस्ट रजिस्टर्ड हैं के मेंबर्स इनके मेंबर्स कुछ ना कुछ आते भी रहते हैं कुछ ना कुछ सरेंडर भी होते रहते हैं कुछ ना कुछ केसेस पुराने केसेस भी हैं जो चल रहे हैं तो हम लोग तो सभी केसेस की इन्वेस्टिगेशन जारी रखते हैं तो उन्हीं में से एक केस था तो उसी केस को में जब कार्रवाई आगे गई है तो उसी केस की कार्रवाई आगे ले जाने में तो हम लोगों को सब्सटेंशियल प्रूफ मिले हैं अंडर द प्रोविजंस ऑफ यूएपी एक्ट। तो अंडर प्रोविजंस ऑफ यूएपी एक्ट हम लोगों ने
उनको जो है रेलेवेंट सेक्शन में ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस हम लोगों ने उनको अरेस्ट किया है, एक दीपाली हापिला नाम की लेडी को। हाफलोंग पेंसुलज बर्मन, कार्बी आंगलोंग लाइव। Olympics bronze medalist Lovlina Borgohain amethang ahem borpothar kache dambo mahut towari bengalong hanjang langso sports association atum karchu padodun non hejong Japan Tokyo rong sopialong kapadupon piruthe angkang pi ben kethe nai kapathu kache pate mate Olympics along India adet pen Lovlina setame chepati dunlo alangli kache tengalong si chepati dunlo angdung kitian le alang le dunde posetame semi final angdeng an le dunsi India adet mate asamara ra pharman thedung anong nam wan pilo Olympics kapathu anat India kapathu apur kimo apharalong kaiketa amen ke dudun verji Lovlina Borgohain ame thangalong ri geche banghut ke ongdung ara ratum deng dunsi manpeng pen karchu paduponlo Lason thak thaksi kidamtang pai ni phai kret roxiarni Lovlina Borgohain Dimapur airport along nangsunsi borpothar amithang ahemalong kache damahut hanjang nangso sports association abitung atum pen patil piponsi ke ongdung araratum karbia poho pen karcho padudunglo lapen alang lea kayalong an sose kapathuanat kapaprangdun thekja phan an parta alang lea kemangdo anta kapaplenglong jia phan hirjumi hangpidun Bokajan pen ananterang Karbi Anglong Live. Sarupathar constituency ang kangpen bang troxia bang kubang phiatum non ke bang GMSC kiligahut BJP ticket ke hangdun jia phan kache sikdu setame laswang bong madule ticket long po setame halabang sobang phubang phiatum alongsi cherap chetu dunji pusi ticket ke hangatum lamcha chipirenti Kedamtang pai ni phai Kret Roxiarni Japra Langso Cultural Complex along to build unity and strengthening the party puathi pijong ponsi Sarupathar BJP Mondol Committee atum chepatir pi ponsi kangdang amai pangnipon BJP Sarupathar Mondol Committee amai phu Lokhiram Rongpi pen kachaphem phu amai along Alohiaman pen local MSC mate KAAC EM Jogot Singh Engti KAAC board chairman Kadom Terang pi pen danglok pinangan BJP asong along kacherap dona bang phu bang phiatum chetong don Mayalong Jasamet non ke bangji MSC kilik mate election na futhak songa ja kong ka che pherang ponja phan chethan chimun paduponsi MSC kilik ahut cherok topen dodun si aho ke ja bang phan langdun paminang ji pusi ka chetong ara do ana phan songja tum than paripon Halapu Sarupathar constituency ang kangpen non adihu MSC kilik ahut BJP ticket ke hangdun ji phan ka chesik bang troxi tum lake EM Jogat Singh Engti Kadom Terangpi Robi Rongpi Kasang Terangpi Bida Terang Sadhana Rongpi Pilapen Nasing Rong Hangatum Henlo Labang Troxi atum Rada Thengno Klar Dakpen Kapang Dakatenke BJP pen tiket lelong dun dedet posetame akaprega song anat kaching bedun lapen jongjung penke nilitum ki thurji aphan matha the lapen nilitum bang Troxi ang bongsi komatsi MSC tiket ke longma halabang so bang phubang phia phansi ningklar sapen cherap chitu runji posi bang dakpon लासी नी एजेंडा जेक डांगले लो है लासी पुरो टिकट मामा के थुरजी के हांगी तुम तो चिथान डाक सी में पोलाम पे अंदर डाक पकलांग लो लासी टिकट के हांगी तुम बांग फोट्रक कलांग लो लासी ला के कलांग तुम अंदर चिपू डाक लो इतुम के होय कलांग लो टिकट बांग के हांग दुंजी सीधा ला के पार्टी के पाफू टिकट लोंग के देर में कोपिनी के क्लेम ताप independent ki thudunji lason ave pusanu tin da pi lam chak chipilo ratan leadership tum ana thingno lasi nili ining karong do la pe ning ki thedo non ke wangji election ma ke ong dung abot pen maju khun ticket pita Sarupathar constituency pen haji lasi ticket alam the bana ke high command dolo BJP bang state committee do district committee do authority do se bang ingwai po fites komat mat par phansi ki pc ki hai da ki haji ma ke claim thegi ma la so bang insai po la sorting pe ticket people as hala so bon li sitting inu IMC hisap pen lita ticket hang dunji pu silam thi chapkang lang chithing ben Subhas Terang Karbi Anglong Live tang depini prime tama berta ke laponsi kang tonik lo domi thak me kardon